thina sisaphile sihamba emhlabeni esiphefumulayo ukuthi bacela sibashwelezele sibalungisele sibahlambulule ukuze bazolala ubuthongo bakhuphukele la ebuthongweni balale ubuthongo bakwazi ukuthi ke baphumule ezinkingeni noma ekukhandlekeni kwabo asuke bekukhandlekile. Kuyenzeka ukuthola ukuthi umuntu emadlozini akanayi access, phinde kwenzeka ukuthi umuntu emathongweni once idlozi lakho wangazazi indlela ozaleke ngayo mhlambe awazi kwama wazi kwa khona umuntu othi ukhuluma wakhe ngasekho akamazi isibongo sakhe akasazi, lo muntu sithini ngaye angeke definitely akanawo umsamo lo muntu. Labo bantu baphila kanjani? Labo bantu kilabantu abaphila phansi kwezidalwa. Idalwa ziphi na? Idalwa ikamdali, ngoba umdali ngesikhathi esidala sonke usuke nohlelo ngathi sonke. So njengoba sidala umdali esibeka la enohlelo ngathi labantu baphila phansi kwesidalwa